wat is sy pot value nou? 148. Hy kan nie nou 148 wees nie. O, ek beweeg. Sorry. Ek het vergeet. 57. 57. Okay, en ons staan aan 200. 200 toe. Okay, so ek moet nou daai kant toe clockwise te beweeg. Ja. Okay. Tot Yes, daar. okay. Draai hom terug. Kijk, ek op afsit. Yes. Ja, sit hom af. Draai hom na 197. van 100, ja, van 200. Okay. Sit hom na 40 toe. Okay. Of maak dit 70. Want ons nie die kabel. Waar was hy nou net geweest? Hy was 57 op boord, maar hy is op 197. Ja. So ek gaan weer terug van na 70 toe. Hoe sê jy? Wat is die pot by? Pot value wat ek nou lees is 197. Ek kan nog steeds kry. Dus reken hem aan zitten. Wat is hy? Kijk, ik moet zien. Stop. 73. En ons was 70. 70. Okay, is goed, so. Okay. Okay. Ek kan maar die video nou aan sit. Extra